Pilih sup Bimo. Si tai muat trim tadi senar eh. Kacing ya kerek yang lang. Mensu presbyteri ni. Te perlok kat kamaman kate dang ya bun kambai dang ya pengkrek pengkrumi wo pengkrek cha ya kini ki perlok QMH po ka presbyteri yang i yodowan wo yarap ya krek lang i ha kini ka madan sinot te perlok kate to dang ya sedang adi ya chet cha chet bam te wong puyok por ulai soin no penyu pi ya gini ki perlok ki ya krek te cibet dau poi jaga pentau yo ya penyu mo ani video wa ya krek lang mo kanu ka jing nyau chit ke jing ya chong chit kam ka balang le wa dia wan gini ki perau ngai ki wem hapo yang ka presbyteri daiwan ya rap langgi wi kam ka balang wo pengkhoj pencingiar ya ka ni ka thau wo peman ya ka sinot kenrau kamu dio bikat tay nang hewan kita lagi perlok wo wan dirap ki cheese for real white yo te to perlok ya pai mo ka ni ka video dang yo pang bago kedai kejaka penolong sinot samla mo hau neu benai haka arp heu nyeu terik benai baat perlok kamu ada yo bigate dang yawan gini ki perlok wow ya tap hilang wi kat nu tap di sisa komen mo wara ya pun kam ni kani to te kamadan ko pemani ya kata sinat kenro akan ika balang yang i kami hobi hitai dan ya kebok kerengang kam jole dua pengkoi dan pengkoi tertak tor tertak kok
Hari ni kepo dayo iya di calang krui na kami. Gusam nang sami. Kadua daya perau rai te umyo yalang. Bun ka tau kawong da. Gilum le sekala lomba te umyo yalang tahap bisa miชีวิต Yok pi ni citai tahu ya em gimo. Tas, di warga terbuat. Aduh, ya kamu. Ra. Dahon ang pundak ko to. Bayar ka pas tu kecil. Unsau doang nih. Magunuan gani kaya be gani national team. Kate dia krek liwan gi. Nah. Kamu gini gua cengai tadi ya. Sedang lo gi ya. Pelang belum tentu jaga vlog. Oke. Satu nih video lah dah pun sebut. Mah. Bila cup mo. Lagi no. Langsung mo, ora mo. Kekam. Yai di luar negeri.